Ayan, so good afternoon, Balong Prince. Ano ti full name mo matatayan? Renz Pj A Bulan po. Renz Pj A Bulan. Talaga nga inborn deta nga kalugong. Muha nga maikika dayta. Pwede ba? Bueno kaya mo nga ikatan. Katindi ba? Haan, pwede. Deta mo tayo, bueno kaya mo ti kasta. Siyempre. April Boys. April Boy. Ano pa dito mga kastangas kumakanta ni Ate R&B King. Ate R&B nga nakakasta na taga. Ate putipot na to. Chris Lawrence. Ayan. So, basically, anong klase nga artist ka palong ano ti genre nga talaga nga kan kansyonam. Ta dito kaya amok nga mapilpilitan ka nga kumanta ti Ilocano. Ano ti talaga nga genre? Pang ballad kasi. Ballad, okay. Ballad R&B. Okay. It's a good thing if you can a little bit add a twist on your performance talaga nga narigat ti kumanta ti Ilocano nag-require iti emotions nga pirpirmi. So nga rod kablaawa man dagitay namnamaam nga sumupsuportamat kang ka anak ko. Kablawak man na po dagiti katrabaho ak ita romantic baboy aglalalo kini. Tamanon ape Diyos ko susurdon na manon. Ana nga baboy yan actually. I lost a lot of kilos. So, sino nagijay romantic baboy? Nagijay katdwa kita kusina and also yung pinakamabait na manager namin, si Ma'am Billie Jane Balyoga. Yeah. Agdingdingag na ka didi jay? Vincent. Nakasutot na, binag-aaksara na tayo eh. Okay. So, your first song is entitled? Parbuklaing. Parbuklaing. Ayan. Actually, hami nga handa ka lang hangal lang Ilocano ti pakantami of your genre talaga. Kita imino kasano ka magkumanta ka your piece nga talaga met. And is this your piece actually inadal mo lang just for this day? Inadal lang for this day. Sige nga Rod. To give us his first choice of song, kaaruba? Yaman nagamoto tayo. Renz. Renz. Ayan. Nalipatak. Okay. Adatatikab kabaw ko isong adalat ako matimo kontitina. Anyway, from San Guillermo, Isabela, the pride of San Guillermo. San Mariano, sir. Haan, si bagay sa bali. Joke lang, San Mariano kaya. Okay, sa tao man lang. San Mariano, Isabela, barangay. Barangay Alibadabad, kuya. Ayan. Muan, si kalat namang ipaganta mali may pronounce ita. Ngarod! Ayan, dahil ito yan, iso na po. Dingken tayo iti panagkansyon na. Di na minsan nagkita ta, di na makono at nagayat king ka, di sumbat mo ket nadawad, awan ko na mga ibaga kaniya nalawag apar parubukla kasumbat mo tanakita akakoy kuyog mo nalawag apar parubukla kasumbat mo tanakita akakoy kuyog mo ni ay-ayate sakit akin na awan bibiyang ko ti pagduyusam awan gahayam kay mo tingak parparbukla eng gayam dayta ayan. Di na minsan nagkita ta,
Di na magonodan agayak keng ka. Di sumbat mo ket naluwag. Awan ko na nga ibaga kaniya. Naluwag apar-par buglaeng kasumbat mo tanakita. Akapoy koyog mo. Naluwag apar-par buglaeng kasumbat mo tanakita. Akapoy koyog mo. Ni ay ayatem, 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 ni ay ayatem. Naitakat talagang makulit datang sonata tapos ni ay ayatem, ay ayatem, ay ayatem, wala na walatan. Okay, that's cool and makita mo talagang iti vibrato when titigregar ti boses mo ko yung pangbalad niya talaga balong and I hope makayanam to no nya digijay standards dagiti agba judge to ngem itatang kanito anyamat ti mabali mong ipanakkel nga adda kanya mga awan kadagiti daddo mga contestants. Ano yung meron sayo na wala sa kanila? Sige man. Yung the way you how to sing dapat galing sa puso gana. So kaya mga sauan dara iti rumrumor kaya kasi nagapupuso mo. Puro dara na ipugpugso. Yes, talaga nga na mga talaga nga dati emotions mo din yan. While you are singing, talaga nga it's full of love and emotions. And how do you view yourself? I mean, nakas pangalikan ta si Kati agbalintong grand champion anyamat iti anya ti makitam nga pagbalinam to. Kasano kanton? I mean, okay si Kati na nga baken and anya iti agbalin nga rinam to. I mean, anaya dayay. Anati nagpagbalin nga plano. What's plan in life after winning? After winning siguro syempre maraming nakakakilalan dun sa akin. Siguro, yung mga gusto din siguro na maging katulad ko someday, tuturuan ko sila kung paano. Apo, kasla voice lesson. Okay. I-simplify the question. Are you willing to give up your job and continue with singing journey? Kasi after this, agbalin kang recording artist. And this is a legit recording artist. May sakatagiti pa premyo is to have legit recordings. So talagang bali at dati bugbugod mo nga kantaan. So are you willing to give up your job? Siguro kung saan yung yung mas magandang oportunidad, dun ako. Kumbaga kung saan yung mas mas maraming blessing. Noon niya titagal ti kwarta. Di mo lang matiritsa nga. Medyo agro-pro pa ka mo ba si ti kwarta. Anyway, you don't have to give up your job. Api ko na, kasla kanya mi kini John Mark, di ba? Aside from being a government employee, we are working at the LGU and recording kami, gigigis kami outside and dapat iti radio program So, mabalim mo nga pagigidnan nito amin with proper management of time. So, you don't have to give up. Tapno madi mo matanagan, nagiging katrabahom, tabaka ano ibagata nga na, pumakada mo tan, ko na. So, and iti recording is actually happens every rabi lang. So iti rabi ngamin mas although it's a studio awan ti uni na pero mas buo ti emotions. Awan iti oras nga kamkamatem. So oray nung parbangon ka nga malpas kasi nabayag tag recording may nga sonata laang it will take you 4 hours. Grabe. Kasi dapat awan ka malina. No, panglako ha. Ngem na diti pang upload lang akyat oreda ka malina. Okay lang. Ngem no panglako commercial purposes aglalo ket sariling makanta.
talagang every lyrics dapat makita, manggagana. Okay. Aha, tagi tayo mata barangay official siya tayo barangay yun. Baka kaya mo mga kablaawan. Amok nga dumatumtumag kada tayo di San Mariano. Go ahead. Kablaawak man na po, Kapitan Milita Alibadabad, San Mariano Isabela ni Nelson W. Ayan. Nelson W. How old is Kapitan Nelson? Po, Ilang taon na siya? maybe nasa 50 plus. Okay. So, sooner, apantayin bisitaan dito kapitan ta. Umay ito, pakape kanya ta. Okay, nga ron, kansyonin mo tayo may kaduwa nga sonatang balong. Ready ka na? Ready na. Oh, of course. Always ready. So, ladies and gentlemen, once again, our second grand finalist. Ano man tinaga mo? I-introduce mo nga itong bagay. Renz Pj A Bulan from Alibadabad. Ayan. Okay, go ahead with your song. Dating nga rin apo. At ay may kaduwa nga sonata na. I was wrong when I hurt you, but did you have to hurt me too? Did you think revenge will make it better? I don't care about the past, I just want the love to last. There's a way to bring us back together. I must forgive you, you must forgive me too. If we wanna try to put things back the way they used to be, 'cause there's no sense in going over and over the same things as before. So let's not bring the past back anymore. Out of all the good we had, you only keep track of the bad. Though you knew I never really loved her. No, 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 no. Didn't anyone tell you yet that to forgive is to forget? How can you be mad if you don't remember? I must forgive you, you must forgive me too. If you wanna try to put things back the way they used to be, 'cause there's no sense in going over and over the same things as before. So let's not bring the past back anymore. I must forgive you, and you must forgive me too. It's the only things that left that we haven't tried to do. One thing that I'm sure will work that we haven't tried before. Let's not bring the past back anymore. Okay, we're back, Apo. Of course, kadote pa lang po the second grand finalist day for the search for the Ilocano Idol 2019. 2020 kung natata, nagbali mga 2020. Dito lang po 98.5 IFM, the Idol tayong FM. So, once again, good afternoon kayong anak ko. Agor ka natin eh. Ayan, good afternoon. Good afternoon, tatang ko. Ayan, one, I usually call anak ko, ading ko, balong ko, ayan, no ubing kanya, keta. At mo, ti ingungutan ti biyag, of course, your girlfriend, do you have?
Honestly. Nothing. Nothing. Focus apay. on work pa lang muna. No, there is no such thing as focus on work. Digla mo. Apay ngayon dyan, madi mga nakapag-focus ti work na ta. Sa bali mo ti iwo-work na. So, after graduating, are you a graduate or not? Graduated na pa ako. Iti, anong kurso mo? BSHRM. Ay, talaga nga. Dati agluto ti kaya mo kada prepare ti table setting kas jay. Opo. Ayan. So, amo mo agluto ti Japanese food kasi ano? Actually, Korean foods. Korean ti talaga nga in master mo. Kaya kasi Korean na nga agtrabaho dati, Korean fast food. So, kaya nang sawan, hanggang nga makaadal nga agluto di eskwela, ano di ket di no jay pagtrabaho am do kas jay? More more actual pag nasa trabaho na. Okay. Pag sa school kasi more on lecture, ayan. Pero depende din kasi sa Adamo ti gayon ko nga nakalpas iti HR nga ate mo agis skirting la tati mo. Sumula tati mo na nga Brian. Anyway, ket dakil nga pa Korean na Hami pa napadasan honestly iti Korean food. We may enjoy me iti Italian and Japanese gijela usually, and of course Chinese at napangkami at Hong Kongan etan. So we're on my Chinese. Ana iti naisal sa lumin amat nga ramen when flavor iti Korean. Kasi no Arabian kung natin kita na gagaasang kung kunada matan. No DJ mat Korean anati most bestseller ng makan. Ayun, more on spicy din kasi kuya yung spicy na more spicy meat lang iti Korean. So nga na. Hangkunay kurso na dang root kasi noodles, noodles nga nagagas na spicy daw. Ngayon madamo naging ramen da? Ramen din. Ramyun, ayan mga ramyun ti awag seafood ramyun, raboki. Robok. Tonkatsu. Ano mo dagi kay keta mo nga Japanese ramen and of course dagi tay sushi and sashimi dagi mo ti kay ami ako. Ang arad itit mo iti maudi nga sonata and of course good luck to no kas pangaligan man ta maabak ka. Ayan, diretsagan. No maabak ka, hanggang nga agsardeng ta. Of course, adala nga ro din iti boses mo. And in fact, mabalingkan nga kumansyonan kada kita kaskasaran wedding. And your voice is may natop iti wedding songs. Nagiti balad nga talaga. Mat nga, ilang ulit mo. Kakantama jay? Pang Martin de Vera. Kakantama to ay? Sige, sampo lang ta mga ro diti live. Parang may katibalong, balong. Sample. Awan ti pedal ko Dapat may lyrics. Sample lang. Just a few line nga. Kanta ti Echo Basitin. Ayan. Just a few line. Tapos makita lang nga dati live tugtog ito. So, go ahead. Tinatanong sa'kin kung hanggang saan, hanggang kailan magtatagal ang ating pagmamahal, hanggang may himig pa akong naririnig dito sa aking daigdig. May himig pa akong tinataglay, kita'y ibigin. Iliwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita Opo, talagang
nga mabalinan nga pangnatayanan dati nga bosisan dati talaga nga numanggang kumadatay na biyuda ko talagang ayugaog nati kasta umay lagi takat quality nga pero ko may isang singer ni John Mark madinga kas di nga bala di isuna rakista nga talaga isuna madinga pang nabuntog nga sonata. Pero kayang-kaya na nga bumitak tila payag. So nga Rod, for the last time, itid mo ni Tia Sonata. And thank you so much for being a part of our program for today, Balong. Yes, and lalaingam to into the grand final. Anong to tisuot mo? May sana lang nga lalaki ket kaaduan nga competitions lalaki ti singing when it comes to singing lalaki ti mga baba. Kung mano ti babae, ngarigat nga kalaban ti lalaki. Okay. Ngamin ba, ato nga babae di ba? So, babae, biglang ada ti lalaki nga kumansyon, ay ket, naisal sa lumina. So nga, may isang point mo, Jay, iti may isang advantage mo, lalaki ka. Iso da babae na. Medyo nagpagwapo ka launay, ay ket, ay just kung na makakantaan, nagitaan babae. Ang arat itid mo balong, di maudi nga sonata, and, ayan, ladies and gentlemen, our second grand finalist from San Mariano. Once ang internet na dahil tayo. Sending money? Apo, Diyos ko. Patalasas na. Okay, sige. Ayo. Okay na? Yeah. Gasta ka lang muna eh. What would I do without your small mouth? Drawing me in and you kicking me out. Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm in your magical still ride, and I'm so dizzy, you know what it means, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm feeling fine. You're crazy and I'm out of mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I'm loose, I'm winning, 'cause I give you all of me. Okay, And you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when I'm crying, you're beautiful too. The world is feeling you down, out, around, through every moon. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing it, ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm feeling fine. You're crazy and out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, give me all of you. Oh, God's on the table, we both show each heart, risking it all to
all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. I give you all of me, and you give me all